Ner malakan yam kana dial content barwanya lingua same kanwa online TV channel ya kamal en wala shanka dish ka pai bakel ron kina dangro wi jan dangro wi diech bana roja me link ko karwanchen content la kon kaling rwani to gorliang to gorano de rod palping ka der jita palping ka liang dien man ban lat gwa same e kwirol ka kam SPLA IO karwade SPLA IO menteka par kol kan SPLA IO mandan en chunkel ka dafring macha ken yam ban ngaja gwano te ka shek macha kwanya ne ka gwa seda en chega cha kwanya la Minister of Health ke cuerpo la pain akir me yadi te kene te ngwante la jendo e par kol kwanyamo la cuerpo la pain ike ticket SPLA IO chawra jamo ga ka kwane ret moitang jenene en sara clitorial chi kwany par kol kene je kwara chit kaman lat kene en sara clito jen kene tie kene wo ko kum SPLM IG jen ngoda la ran SPLA IO en chi gamo kwanya kir me yadi ko kom ngoda kom SPLA IO pin Dr. Yegmacha ko par kol wo yorno rodete en sara clito kene kon larno jenera michitia kana tukda kana jelle kana larno en jetia ke SPLM IG yen kana ko kuma parkol kaktele roy michala yen kwainga je ke ticket dung SPLA IO ke kujamo ngode kom e dung SPLA IO ko shegen yam meti tin wal mi cha kwanya la kwar ni ken yam ramkel ka kuma SPLA IO ke kujamo kom ngode he dung SPLA IO e chang cha shegme cha je kwanyen walle chi ticket me be ka parkol ngode e ticket SPLA IO pin Dr. Yegmachar ka jo dan en chalat men biya kula ngai gwa same Ramadan la roje me ki ci jo me kwen akwere moitang che jo me che je kwen che la de unene Yanasara Clito was not appointed by Ambassador Parkol Group but directly by the incumbent government. However, after top questions were raised regarding her appointment by IG and since she did not declare a defection publicly, it became clear that the government might not have a genuine case to defend her selection. Che la de no chi ege me cha kwanye ke ki pola point ki Minister of Health jen aran SPLA IO chi kwany par kol kene ka kwanya kirma yadit ke ticket SPLA IO cha jomo cha kwen ka jandana gore de nywaga yekel bana jegam do dien chu je pore jeno bilera me bi nywane ko ken biata kamal